hakikat kia. Aten pedang seka puto orang salam dunia. Mun Allah Ta'ala tak bisa, tak kasokan ni. Le praktek hakikat ni aban menang-nang gini kan khusus abang tu na ya tabaki kereng banyak. Iki gini. Butuh. Jadi budak budak jalan kapi. Kul-kulun ya malu ala syakilati. Budak ukuran kapi. Kiuntang ku ukuran apa rosak. Le orang-orang ki budak prakteknya maka Allah Ta'ala kan katonon karo elang tening tete karo. Maka punya apa saya tabur ditinang. Tening tete karo. Betul tete. Udah kena kapi. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in bi qada'in wa qadar hatta lanjul kais. Ni hakikat. Sekapi nasi tong tak lepas dari pastian Allah Ta'ala berqadar Allah Ta'ala. Sampai apes beninah. Tak bisa keluar. Kisah setahun ni, tapi lebat tiga dulu. Ayan nasot lil fi'li tegese tarkina silung lakuan. Video boleh kasih gelar. Jemaah-jemaah keinginan muntaba ayatin Allah Ta'ala tak kira bisa. Nak apa ini kah? Kebagusan kita cuba nanti. Cuma si ayatin Allah Ta'ala saya beri dan Allah Ta'ala bagus. Cuma saja tak lepas dari ayatin Allah Ta'ala saja cuba. Nyitin Allah Ta'ala cuba karo cuma nyitin cuma tak iri ikaso kaden tak iri doi senika. Masa nekat. Bulan noro setan berarti teko bakun bakun memenuhi kaparlon. Dia nama tu Allah Ta'ala benoro ala kon setan ni penuh secara lakon setan diko. Tapi bagi benoro lakon setan mau kok tak nyitin tak kira bisa kia. Sini kesimpulan ni tening campur aduk kia. Usarin kok lah yetin di pangeran. Tegu kelu etin apa napa bering bendi dan pangeran napa ki napa muntan eti gele kan senika. Un pasiran ko sakapina etin pangeran butuh. Kok ngico yetin di pangeran. Tegu kelu. Jalan nak. Jadi masalah etin ni kedua esen pada eti siapa kasokan entor iri doi, pada eti kasokan entor ka iri doi. Kan senika. Kenapa macam dua? Jadi pada setan apa bolan. Cincin Allah Ta'ala menurut setan pokoknya ini indiko kan bukan menurut setan. Setan matur ke Allah Ta'ala. Setuju manusia sering abdi nampak gila tapi pebudua iya. Orang-orang setan pun ni la oleh etiban. Engkau ngetin dia. Etin kau nurut etin ban. Sebab engkau lama sang undang-undang jauh bisa. Menikah. Cuma apa sakit kan lu. Jadi kacak matu dia. Le orang-orang baca morado, dak demah. Cari kok ngicoi kasokan di pangeran. Tak bejeng kasokan di pangeran. Butuh gini dia neja morado. Galak manyamah. Jadi tak pamaharin nerang aki karuan. Jadi ngaste tengah nikah. Ikan kuing ngawon ingin tak campur adu, cilen keluaran. Pasukut ngatur salam nyuwun sapa tarbiyah, pasukut nyuwun pertolongan Allah Ta'ala. Ini cilen keluaran. Ama contoh nyuwun ngatur salam Gusti Nabi nyuwun sapa tarbiyah. Matur apa isal. Salam ka ajeng Gusti Nabi abdi nyuwun sapa tarbiyah sini kabat cukup. Utawa ngucap assalamualaikum ya Rasulullah. Bimbing aki abdi ni cilen si bener. Pada ngaji nikah. Yang dalam kutu asampung Gusti Nabi. Mun taun ning mun kabur cara ngetrapaki. Mas nyuwun pertolongan ka Allah Ta'ala. Kalau biasaan beda. Pasuk aki ka aten masa. Aku pas. Arih nafsaka Allah alam Rabbi faj'al